watshintsha iphutha yakhe. Mandala babosathana. uThixo watshintsha iphutha ebekufanele yamdestroya yampromota. Shandala babosathele ekhenda. Hey bazalwane, iyandidla lento, indihlelele lento. Uthi uThixo ndizobayeka benza amayelekeqe, ndizobayeka bakuthengise iphutha, kodwa bazowina ngoba ndizayitshintsha iphutha ibe indawo yakho yobusi. After all he has been through, kuthiwa namhlanje you are a king. All my people are to submit to you. Ndimdodozo wangasentla wena bulikhoboka, kodwa namhlanje uThixo uyitshintshile imeko yakho, awuselokhoboka. Namhlanje ndiyapromota from prison to parliament, from being nothing to become something. From being poor to become rich. Uthixo will change, will turn your situation around. Uthi ke kuma andiyalo bani message phone yashona ngoba ebethela nami uThixo mase ngiyithetha ngoba nolwini. Uthi ke kuma abantu bazulala beplana your downfall. Ezinye izinto abazibona ndizoziyeka zenzeke, usungabi nawari. Ezinto bakujukutshela ngazo uzonyathela phezu kwazo. They are going to promote you, uzonyathela phezu kwazo. Ngicela ubalisi bani ungiyeke ndihamba. There was a donkey eyayingafuna ngumnikazi wayo, and he decided no le donga ingcwabi iphike. Wayombela umnqunya wayifaka idonki, wenza impazamo akevana phezulu. Ngoba noma ungasemngqunyeni ubizulu salona, there is still hope for you. There is still hope for you. Ubuthixo akakasuki kuwe, kusenethemba, ungalahli indawo. Wenza impazamo lo muntu amvala uThixo, wayiyeka idonki yabonana noThixo. Ngele lakhe wayezama ugeza le donki. Every time kunento efuneka ilahliwe, ngoba lahla kwamina la donki. Every time uklina iyadi kunamatshe athi abawalahla kwamina la donki. Endaweni yokukhalaza le donki, xa kulahlwa lamatshe phezu kwayo, ithatha ngovuthulula inyathele phezu kwayo. Kuphinde kugalelwe lithathe ngovuthulula inyathele phezu kwalo. Kuphinde kuzogalela udonki lithathe ngovuthulula inyathele phezu. Yaphuma idonki ikhutshwa kudonki ebelahlwa phezu kwayo, kodwa idonki yanyathela phezu kodonki yaphuma. Ngoba uThixo uzotshintsha iphutha yakho. Uthi xa edibana nabantakwabo bengasamazi uba nguye lo, ngoba bemjonge makhobokela bambona. Uthi ndiwulaya Yosefa engacinga ububi ngaye, kodwa uThixo wacinga ubuhle. Suzoya mani plani zabantu, kuneplani ngaphezu kweplani zabantu. Uthi Jehovah, I know the plans that I have for you, the plans to prosper you, the plans to give you bright future. I have some plans for you. Ingabe useyiphutha namhlanje, kodwa ndinengcinga ngawe. Ingabe ufana le donki usemngqunyeni, ndineplani ngobomi bakho. Lo Yosefa ndithetha ngayo kwathiwa lahle entolongweni kwamnyama, kanti uThixo noba kumnyama nje uThixo usenengcinga koYosefa. Kantu Yesu uyandibona, katilila watibisa concentrate kudoda amamlahla phezulu. Thatha ngovuthululu ujonge phezulu and continue with your life. Ukhona uamene konzweni, because the same people
abakuthathe bakulahle entolongweni yosefa uzolawula phezu kwabo ngoba lo Faro uthi singamthathaphi umuntu owise njengawe ngulo ebegweba izolo uthi akunasike lokufana emgweba ulife entolongweni namhlanje utshintsha ukuthetha uthi uwise ngaphezu komuntu wonke ijaba zakho sazotshintsha ukuthetha ngawe ukhona amene konzweni abathiwayo namhlanje basenza ukupraise ngomso but keep on moving uba la donki yayindim nawe mhlawumbe ngiwacabula la donki sale bayakukhalaza asamvuthulula udoti sinyathele phezu ba uthixo kumi zotshintsha iphutha yakho zotshintsha idesert yakho ndiyenze izwe lobusi nenhlaka kwebili ukushumayela mamela awuzufela kulo desert awuzufela kulo iphutha but God is about to change things around you but nansi into engiyithandayo kuyourself into eyamenza axabane nabantu zangamoshe lutho ngamaphupha akhe because the moment uqalisa uba different kuwe kuthi kumhla waqala wasibona uba kanti besihleka nawe kahle kahle sizitshaba zakho the moment uqalisa ukuprogressa in life kumhla wazobhaqa kanye itshaba zakho ebesihleka nawe uyabona usesedustini bahleka nawe bonke nothi bonke bangabahlobo bakho abanye zitshaba but asikabonakali ngoba iplane isahleli phansi but once iplane iduma iqalisa ukusuka oh hallelujah kulapho ubona abahlobo bobenene zanga benzento wase waphupha amaphupho kwabonakala ukuthi uThixo umsakude lo mfana baqalisa bafuna ukulwa naye but nansi into endiyithanda ngoYosefa zangayeka uphupha ngoba abantu bengafuna phupha waphupha seyesentolongweni yazi kunabantu abantu nxa bengathandwa ngabantu adecide uzithandisa ngabantu bayeka abantu yewethu bayathi nje njengobuza mhlawumbe ngokubuza uba ubunjiswa lombuzo ubunjiswa uthini mbuzo ubunxile kanjeni izolo uthini mbuzo uzonxila kanjena ngomso uthini banjalo-ke abantu bayatshintsha bayile namhlanje bayeke khona ongatshintshile yazi ndiqebethe ukushumayela and umuntu bendithunywe kuye ndiqinisekile umzeli ndizothi mna kuwe uThixo is going to change your desert because babeqinisekile babagqilile ngayo nasikuthengisa iyiphutha izambulala kanti iyiphutha izampromota kanti iyiphutha izampromota ungahali ubheke iyiphutha akufika isizini noma ungene iyiphutha ngene iyiphutha ngoba ipromotion yakho eseyiphutha athi umhlabeleli andiwanaki mina